Selake lananzelela yini ukuthi abantwana bethu esibazala manje abakayilangaphi bavele sebesehlula thina singabazali. Abakafiki labo 15 years, abanye balabo 12, 13, 14, 15, 18 ke kangikhuluma. Asisabakwanisi thina singabazali. Selike lakunanzelela ukuthi abantwana bethu sibazalayo thina asisabakwanisi. Yathi kweziwa yini? Into ezintathu kuphela ezenza ukuthi wehluleke ukucontrol umntana wakho omzeleyo. Okokuqala, nxa uzela umntwana esigabeni, kumbuzela umntwana endaweni asowakho, uzalile abanye esigabeni ukuthi liphile lonke lalowo mntwana. But wena mzali ungavele utshengisele umntwana ukuthi umntwana lo ngowakho, kaso wenu usuyilahlile. Ngoba lo mntwana automatically usezaba le mind lento mina ngikhuzwa ngumuntu oyedwa ongumzali wami. Laba abanye laba ngabangikhuzi. Mistake yokuqala siyenza singabazali. Siyazala sithi sesizele sesithi ngabethu. Kodwa sifuna bephile le community. Mistake number 2. Umntwana usehambile waya esikolo. Zimbili zintathu into kumele uzexpecte nxa umntwana ezihambile esikolo. Ikufunda, inhlonipho. Ikuvuka la ngumuntu ebantwini. Right? Umntwana mayefika esikolo kafundiswa nguwe. Ufundiswa ngamateacher. Amateacher alendlela afundiswa ngayo ukuthi bekufundisela abantu umntwana kumbe besifundisela abantwana. Wena ungumzali ulendlela wakhuliswa ngayo nguteacher wakho esikolo. Ziningi izinto ayikwenza zona ezakwenza ukuthi ube ngumzali namhlanje. But lezo zinto base senza umntana wakho esikolo ukuthi la avuke ngumzali kusasa. Wona ugada phezulu kwesihlahla uthi izalo wakho. Right? Uteacher kuze sebenza goqa izandla uteacher beyekele. Bebukele umntana wakho. Azenzele umathanda esikolo. Ngokwenza njalo ubona ukuthi uzaphuma yini umzali emntwaneni wakho. Uzaphuma yini emntwaneni wakho. Okwesithathu, senza izinto njengabazali phambi kwabantwana ezingekho right. Okokuqala uyabonga umama usehlula ubaba, usehlula indoda, ungehlula mina sihlala sonke. Ngithi ngiyakhuluma undubula ngempama, ulindi lo abantwana belale. Unjayela phambi kwabantwana. Awahlonipha abantu bakho uvele nje nxa zisuka wena vele uhlumbambe ngomphimbo phambi kwabantwana. Kusasa abantwana bebodwa kuyini abahamba abaphuma lakho kona lowo muzi. I-violence ngikhaya vele sicheba ngayo. Umuntu uyachawa anytime ekhaya. So abantwana laba abasesithi basehlula, ngiyaphinda njalo, yithi esenza besehlule. Ngokuba kasikwazi ukubaphatha ngendlela okumele sibaphathe ngayo. Sesibaphatha sabantu abadala bona bengabantwana. Yikho ke kusasa umntwana esekwanisa uvuka ethatha ihloko kumbe ingqame kuvalele endlini efuna ukugwaza. Ngoba uyirabishi yomzali wehlukile ukuqondiswa umntwana esasemncane isikhathi sisavuma. So akula lapho wena ongavuka kusasa usolo omunye umuntu. Silabo mama bethu, yes, impilo inzima, asibasoli.
Angitsho ukuthi ba wrong. Situation kwesinye isikhathi ebesikuvumela ukuthi wenze into enjengana le. Abahamba besiyazigidela ntambama bezithengisela abakuthengisayo. Kungathengwa sebebuya labo baba labanendlini. So unga-expect ukuthi ngokwenza njalo emehlweni umntanakho uzaba right. Automatically khona okwenzayo yikho kuzakuba kusenziwa kumntanakho. And nxa sekwenza ungakuyangisi, ngoba ufundele yani into ukuthi into iyayenzakala, le nto enje iyayenzakala endlini, iyakwanisa ukwenziwa ngumuntu ophilayo. Normal life kuyakwanisa ukwenzakala nje ukuthi tshintsha ubaba namhlanje, tshintsha ubaba kusasa, tshintsha ubaba phambi kwakusasa, ulale lapha embhedeni oyi-1, ubudakiwe, ubusenza izinto zabo belalele, beyakwazi ukuthi kwenzakala nabantwana bebancane, bekhule emumeni onjalo. Ubuze expect ukuthi umntwana nxa esefike ku 12 years esephuhlile uzamkwanisa. So siyazilahlela thina abantwana bethu ngendlela esesingayinanzeleli ukuthi abantwana siyabalahla. So uDiwo lufuza imbiza, siyatsho isitsho lapha nesesindebeleni, Diwo lufuza imbiza. Lezenzo zomntwana uyabezelwe ngelazi zenzo lezo, kodwa ngenxa ukuhamba empilweni ebona thina abazali sisenza, usesenza khonokho. Uhamba uyetshontsha, ube lento etshontshiye ibiyidliwe endlini. Kusasa usahambi wedwa, uhamba lo mntwana, ufika umchiya lapha ungena utshontshe, ubuya kuthwalise libuye ekhaya. Phambi kusasa lihamba lonke fika lingena lonke endlini. Suvuka wena ufile umuntu ungumzali, uchiyene emuva. Akulaphe lo muntu wathi ezala wathi mina lo nyaka ngizalisela. Ngizalisela into ezalihlukumeza. Ngilizalela isela esigabeni. Amasela thina amanye amasela siyazenzela thina. Siyazibumbela thina amasela ethu angabantwa bethu. So alethe esigabeni. Zala into ezahlukumeza umphakathi. Kukanti umntwana bezelwe right, but isiphatho sakho lenkuliso yakho yathatha umntwana yamfaka ebugebengeni, yathatha umntwana yamfaka ebuseleni, yathatha umntwana yamfaka ebufebeni, yathatha umntwana yamfaka ebudakweni. Ngenxa yokuthi lo mntwana esasemncane zonke lezi zinto besenzakala emehlweni akhe, ekebhode ngale experiment. Kanti nxa ngabhema imbanje kuba njani? Nxa umntwana oyinkazana nxa ngaba nama boyfriend ayi-15 njengomama, kuzaba njani? So ngokunye okusenza thina singabazali sivuke sesichawa abantwana bethu.